Mladen, ne po meni. Važno je to da je ovo Danko, nije Danko, je onaj drugi, ovo je Denis Krašković, koji ima vlastiti dom i vlastitu, to je smislio pokojni Harald Zeman, ne privatnu ni osobnu mitologiju, ima vlastiti stil, ima svoj idiom. I to nije jako važno, pa se zove sve je moguće, nije to jako bitno. Bitno je samo da znate da je prije sve je moguće bio konj moguć, konj da je moguć, to su bili već jahači, izgubljena generacija gdje su korifej Denis Krašković i Danko Prištić. Iz Lobec dolazi, ja se nadam. A Lobec ne znam da može doći, ali oni najvažniji. Pričao sam s njim, da. Rekao premisu, imaš aksiome, premise i te stvari, ne. Aksiomi su nedokazivi, aksiom je da je konj moguć, Ako je konj moguć, onda je sve moguće, to je samo poopćenje iz Lobecovog aksioma, koji je u biti on izvukao iz velikog, mislim stvarno ontologijskog dijela od Borislava Pekića, Zlatno runo. Život bez računa je moguć, konj je moguć, to je logično, ako je konj moguć, onda je stvarno sve moguće. I to je naslov koji nisam smislio ja, ne odgovaram za to, nego je konja izmislio, ja sam mu poklonio Zlatno runo, a konj je izmislio Lobec, a Denis se odlučio za jednu optimističnu, vrlo optimističnu tezu da je sve moguće. I sad, hoću reći da je Denis u biti filozofski zainteresiran. Tu se radi o modernoj logici, o sporu oko kojih su se natezali pokojni Leibniz, pa onda je Voltaire je rekao svoje, napisao Candida, Schopenhauer mu je rekao po Leibnizu, ovaj svijet postoji, znate zašto? Zato što je najbolji od svih mogućih svjetova, zamislite, Schopenhauer mu je odgovorio, malo kasnije, kad je ovaj bio mrtav, pa mu nije mogu uzvratiti šamarčinu, da je ovaj svijet tako loš. Toliko loš da je samo malo gori da uopće ne bi postojao, I sad ekstremi se dodiruju, to u modernoj logici to nije nikakav problem, imate Giordana Bruna, on je za svoje uvjerenja izgorio, Schopenhauer je u biti bio najpametniji po meni, nadživio svih, žive i Hegele i Schellinger nije uopće htio vas spominjati, on ih je zvao jebivecima, vjetropilima i tako, uopće imena, jedini je na univerzitetu tamo, Hegel je ovo drmo, svi su za te šlegače i danas imate hegelijance, Kantovce, Kanta je cijenio, ali i ove druge, sam je protiv svih je rekao i tako, ali preživio svih i postoji celebrity, sve teče su ga voljeli umjetnici, doživio je slavu, Stalin i Chopin, a Nietzsche je rekao, Schopenhauer je gnjavato, ali pogledajte ga, gledaj kakav je, s kuburom bi ispod jastuka bi ležao, jer znao je kakvi su ljudi, nije imao previše povjerenja u ljudska prava i te priče, Maturik je dijete veliki, njegova sestra su znali fabričkom greškom prirode, tehnička greška prirode, to su ljudi, Kosu nije nikada šišao, kad mu previše rasla, onda bi je zapalio, I onda su svi psiholozi pisali o tragediji genija, Adam Schopenhauer, Ali on je to sve preživio i bio je u biti najracionalniji od svih njih, Svih njih je bio najracionalniji, ali nećemo sad o tome, Toliko, on je kriv, sve je moguće, to je njegova mudrost. Makli se da ljudi mogu pročitati ovu makli. I tada napokon shvati da sve što je učinio sebi i drugima nije bilo primjereno njegovom biću.
to je njegova, i nisam ga ja nagovorio to napisati. Evo, sad u čemu je problem? Što je to apstrakcija? Abstraktna umjetnost je čudna stvar, ne? Imate velikoga umjetnika, slikara i kipara i ne znam, kako to zove, performera. To je samo kontemporari artista Paula McCarthyja kojeg obožava Denis Vašković i imate video njegovog performansa Painter, ne? Ozzy Painter ima ovakve cipele, broj, ne znam, ogromne, metar, ne, velike cipele, sa klempom, nosim ovako šape, ne ruke, ne, i tuba boje od 2 metra, ne, i sad tamo je platno, bijelo, ne dignuto, ne, djevičanstvo, platno, ne, i šta sad misli tamo radi? Pa ništa, ovako se klati i lupa glavom u zid, razmišlja, meditira, ne, nije biti tako, ne, stvoriti umjetničko djelo, kontemporarijat, to je jedna konceptualna stvar, neću reći metafizička, ne, to smo rastudili, nije metafizička stvar, nego je konceptualna i onda on tako razmišlja, gega se okolo, ne, imate, to su sve arhetipovi u biti, šta je to ogromna cipela, ogromne ruke, ne, ruke umjetničke stvaraju boja, to je cijelo slikarstvo, 2 metra, ne, i on tako šeta i gnjavi, blebeće svašta lupa, lubilemije, tragedija, genija, ne, sat vremena svi gnjavi, ne, i na kraju tamo imaš kantu boje, ogromnu, ne, crvena, i on dođe i platno, poli, ali tek nakon dubinskog razmišljenja, i onda dobiješ art, znaš, onda dođu, ne znam, kritičari, kustosi, ovi, ne, i onda objasne koji je njemu drag, ne, i onda dobiješ, ne znam, tako, ili neki od vas ste čitali, niste zločestoga Michela Houellebecqa, koji ne one širenja područja borbe, elementarne čestice, mogućnost otoka i te stvari, nego kartu i teritoriju. Na početku imate majstora isto tako, veliki slikar koji ogromno platno gdje slikuje sliku svoju, ne znam, Heidegger, ne, slika sliku koja se zove Damien Hirst i Jeff Koons se vode, ne znam, na dominaciju na tržištu umjetnina i tako, ne. I oni tom slikom ne vidio da je to dosadno, ne, on je gazi po tome i na kraju je prešao na fotografiju, ne. Ali ne fotografiju pejzaža, krajolika, to uopće nije zanimljivo. Krajolik je dosadan, zagorski breg i ne, to je dosadno. Mnogo je bolja karta, ne, onda snimaju samo Michelinove one karte, imate karta je ovdje dvojac, ovdje karta je super, i onda je fotografirao te karte i s tim je uspio za Michelina da napravi biznis i postoje slava, ne. To je sjajna ova slika situacije u kojoj je ovaj naš mladi young Croatian artist, ne young British artist, gdje je ostvario ovakvu stvar. Sad mislim da smo dosta o tome pričali, ovo je sve dokumentirano, a vijesti iz kulture su već vjerojatno prošle, to ćemo gledati na internetu, a Hanza, ne znam, nadam se, veliki masoni i hrvatski zmajevi i ostali da će biti zadovoljni sa ovom izložbom i sa našom ovom skromnom vijećem. Hoću reći da ovo nema veze sa abstrakcijom, ako je ovo abstraktno onda ne znam, onda je i konja abstraktan. Ili tako, ne, proglašavamo ovu izložbu otvorenom i sad uživajte, pogledajte na miru ili odlično ovo je najbolja abstraktna slika, ovdje je...